irifuza Min-Jae wa Bayern Munich, irifuza Morgan Rogers. Ni amakuru rero yasohotse kuri iki gicamunsi bivuga ko Chelsea gikomeje kureba niba yabona undi mudefanseri waza gusayidira Wesley Fofana. Bisa nkaho rwose bikomeje kugorana no musore w'imvune ntiyanakoreshejwe mu gikombe cy'isi cy'amaklub. Min-Jae wa Bayern Munich Benjamin bari igisubizo nawe se ko numva ari Fofana wundi ariko nuguhura ntabwo ari uguhura. Min-Jae umuheruka ryari mbwira nawe kwira Min-Jae mudefanseri mwiza mu Butaliyani mu myaka 3 ishize umuheruka ryari. ubu Bayern Munich yemeye kuzana Jonathan Tah yarinjiye byararangiye yarahageze ikisera gikene. Rero defense ya Chelsea irimo akazi gakomeye gusa nabonye umutoza avuga ati mu byo mutekereza ibyo ari byo byose defense rudakorwaho hano yitwa Benoit Badiashile adakina uwitwa Benoit Badiashile mu defenseur badakorwaho hariya mu ikipe ya Chelsea. Ibyo bintu Enzo Maresca yabibwiye abantu. Ikindi nuko umufaransa mugenzi wagomba kugenda kajya mu ikipe ya Villarreal ni Axel Disasi asigaye abadefenseri batatu central. Tugiye kubara kubo twabara ngo bafite ubuzima bwiza yabari Fofana yabari Trevor Chalobah yabari Tosin ndetse na Levi Colwill. Ubwo Fofana we ndumva uko muri kumubara nabyumvise. Ariko Min-Jae uwavuye mu Butaliyani no mu defenseri mwiza aburirwa ingerengera ageze mu Budage ahantu ubundi bavuga uti haroroshye gukina. Bwongereza azanye iki Min-Jae kongera ngo yahuye n'imbogamizi akiza yabanje ahura na Thomas Tuchel buri mwe akajya harakina na Eric Dyer barafite aba defenseur nka bane kandi bose ubona ko bafite potential ko bakina bose bakeneye umwanya ubanzamo bakagira bamuhinduranye ejo agakina na Upamecano ejo akicara agakina Eric Dyer na Upamecano ejo agakina none ejo banamuzaniye umwana ukiri muto yitwa Ito umuyapani. Ubona no haje Jonathan Tah ejo bundi bihumira mu mirare tabona ko nawe atagifite ikizera ari ahantu gusa muri championnat yakinaga nubwo bitahoragaho ariko yarakinaga habwa umwanya mutoya bagiraga ibintu byo guhinduranya ko bafite aba defenseur nka batatu basa nk'abanganya urwego bagenda benduranya imyanya gusa Chelsea ikeneye mu defenseur kwa ko nayo ibyayo bisa nk'ibyangwa muri Bayern Munich yirahinduranya cyane kagira no Fofana uhara mu mvune ariko ni kenshi tubona bakinisha Levi Colwill na Tosin Adarabioyo cyangwa bagakinisha Levi Colwill na Trevor Chalobah. Ubona ko Levi Colwill nupfa gukimikira myinshi ariko ubundi abo ngabo bahora bahinduranya ntago arabona umuntu uridinga bari abakinnyi. Urebye mu myaka wakiya kari Tosin Adarabioyo ko rusa nk'ubarotaho gatoya ariko ubundi ntago arabona umurida muri la defense. Kuri Min-Jae aje ari wa undi wo muri Napoli ko amaze igihe byarasunye bijyanye n'izo mpamvu zo kutabona umwanya wo gukina byaba ari byiza kaza kuyobora urubyiruko muri defense ya Chelsea ariko bakeneye profile nk'ingi y'umukinnyi usa nk'ari mukuru kuri bo wakina ahantu hatandukanye championnat zitandukanye wakinnye imikino Champions League nyine ufite experience isa nk'ibarusha akwa ko muri defense ubona kariho niyo cyane cyane aba center back niyo position muri Chelsea hori hinduranye Chelsea nibishaka kuri mu defense ni bikore neza nanjye nicyo navugaga ni bikore neza ireka ibintu byo kuvuga ngo ibikoze neza rero mu bitekerezo byo yatabazana abakinnyi b'imyaka mitoya nkuko bazanye Sal barahari kuba bahanga mbona bafite abakinnyi barahari bafite abakinnyi uvuze Tosin uvuze Levi Colwill barahari mu mibare urababona uvuze Badiashile udashobora kunyeganyezwa ariko abagabo barimo hariya ntibarenze uyu nawe ubushobozi bwe ntawo butane n'ubwabo ngabo nicyo nyine nakubwira ngo niba ishaka kugura umudefenseri nibikore neza bya Min-Jae binciye n'intege ese basubiye ku mwana wabo uri muri Palace giyo Mageyse bambuza kukize kanyura avuga na Fikayo Hege Magey ni umudefenseur mwiza ko yarangije amasezerano se Malik Thiaw niyo bashaka kubikora ababikore neza niba kiriho Magey ahagararane na Levi Colwill ibyo cyangwa nabo nibatera ibuye babaze Konate Konate yava muri Liverpool akajya muri Chelsea hapi ntago na Liverpool yakugurisha
oya na Konate ntabwo abushaka yaravuze ati genza niba atari Real biri kumubwira so ntabwo nje iyi transfer simbona ikintu iri meaningless kwa ni inkuru zanavuze mu zanavuye cyane mu gihugu cy'Ubudage ngo Chelsea yarabajije niba Bayern Munich niba bashaka nyine kwagura isoko bakageza no muri Kore Decide ku mukinnyi kuba yabyifuza bamufite cyane ariko mu bijyanye no gukina byo mu kibuga simbona igihe igihambaye arusha abasigaye kuri Gerard Hato nawe ni umwe mu basore b'ikipe ya Ajax bakomeje kuvuga ku ruhande rwa Chelsea namubonye ahubwo muri Aston Villa na Chelsea aravugwamo cyane bakavuga ko bifuza Gerard Hato kuza kuba mu backup wa uyu musore Marc Kure ahubwo yabayizo kuko profile bigurira akina mu mutima wa defense akaba yanakina ku ruhande rw'ibumoso kuri gatatu ndibuka rwose bazana wa musore ni Carlos Vega ni Renato baramugurishije ntago aragenda permanent ntago aragenda ahubwo yavuye mu ntizanyo muri Juve ariko ntibamujyana mu gikombe cy'isi ariko bafashe decision ko bazamutanga bafashe decision ntabwo barabona aho bamushyira okay ngo ni kuri Chelsea kuri Morgan Rogers nawe ni umusore wavuzwe cyane mu ikipe ya kuva mu ikipe Aston Villa nahise nibaza yakina he muri Chelsea njye mbona iradiyo rwo bayigiyemo kubera ko bazanye wowe Pedro bamuzanye nk'umupremeka wakina cyane cyane wazajya aba nk'umu backup wa Cole Palmer ariko aje abereka ibintu bitandukanye mu gikombe cy'isi ahubwo yaba nimero 9 akanabanzanyemo babiri basanzwe bafite ko ubona ko imibare yabo irimo ko ntago Pedro trazanga agire birabiye mu gikombe cy'isi ntago batekerezaga ko Nicolas Jackson asoka mu ikipe ariko ngo amakuru yatangiye gusokamo ko Jackson ashaka gusoka mu ikipe ahubwo bakaba bagumana baratezamo babiri Joao Pedro na Liam Delap ariko ku rwego agaragaje mu gikombe cy'isi abateye ubwo bagaragaje ko abarusha debut ya mbere bitego bibiri final igitego agaragaje ko batezamo bahari abarushaho bakariho yakinisha kurusha ko bamukinisha umwanya Cole Palmer Morgan Gibbs kana umwanya kinaho cyane muri Aston Villa no playmaker nimero 10 yabaje ikiza no kurana we yanatanga n'umusada kuri right wing na left wing yisazo hafi nk'amezi nkarindwa yakinnye kuri wing ibumoso kubera ko amaze gukira uyu mufaransa Kamara Bakari Kamara kakina hagati Kamara buretse Kamara n'umuntu witwa Vomonana byahise bituma Yuri Manzi ajya muri nimero 10 Mark Gina ajya 7 Gibbs ajya 11 bakina gutyo ahanini cyane nuko isezo ku kigero kiri ngo nk'icya 75% nuko bayikini gusa ntabwo bikora profile ye ko ari nimero 10 rero hari uburyo Chelsea nayo ivuga iti reka tugende dushyiremo abakinnyi bafite ubwo buryo bwo kuba bashobora kuba bakina imyanya itandukanye none na cyane kubona ko Enzo Maresca n'umutozo uvuga uti ngewe nta gihe mfite cyo gutegereza uri muri mode icyo gihe uri muri forume nziza ni uzakina yirukanye Trevoh Chalobah yamwangiye no gukora imyitozo muri equipe nkuru yabohereje mu batengere 18 we nari mu Sterling aravuga ati niba udashaka hano muzajya gukina ngiye mumenye ko umwaka utaha nazajya mbashya no mu bakinnyi bicara kuri bench biba ngombwa ko batizwa umwe bamuha Arsenal undi bamuhereza Crystal Palace mu kwezi kwa mbere ibintu bimaze kumushobera bawezire Fofana barimo kuvunika bato sini byanze aravuga ati burya mfite umukinnyi muri Palace asubirayo aramuzana ajyamo Trevoh Chalobah akina umupira we atwaye ibikombe bibiri uyu munsi yambaye imidari yabyo kandi akina atari umukinnyi watwende bagakura aho ngaho ukina bigaragara ko Enzo Maresca ntabwo we ari umuntu uri buze guheza inguni ku mukinnyi mu gihe abona ko ari icyo yamufasha kuryo kuri urugero rwiza rwa Trevoh Chalobah nanze so naba rero ba Morgan Rogers nta bakinnyi bari muri ya myaka Chelsea irimo iraguramo kandi babona ko bashobora kuba batanga ibisubizo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi yaba iburyo yaba ibumoso yaba kuri umwanya wa Cole Palmer byose bakaba babigerageza bakareba so reka tuze kureba aho biri buze kuganana cyane kimaze no gushorana y'amafaranga menshi ariko ni umukinnyi Chelsea irimo iratekereza cyane uwo ni Morgan uko yiyubatse ayobora na academy graduate wa City wa Manchester City ariko Aston ko muri kure yabahenda ko nabonye bavuga ngo value nta kipe irabaza ngo bagane ni 180 no mu kifite amasezerano icyo nyine ni yagiciro nta kibazo cy'amafaranga ifite kurya ajya kuri iyo soko ry'amafaranga uko yawe yatanga Chelsea zakayi Chelsea imaze gucora miliyoni 700 kuba forward gusa kubera 22 cyane kandi wenda Benja uko Chelsea yagaze ubu ngubu ku isoko ryigura nigurisha cyangwa se uko yinjije twa gikombe cy'isi cy'ama club uyibona gute kuri ruhande rwa Premier League umwaka utaha kurikije uko andi ma equipe turi kubona transfer zayo haracyari kare
kuri Chelsea haracyari kare kuko Chelsea iri mu biruhuko ntabwo iragaruka muri aferi kuko niziragura abandi bakinnyi uko umuntu yayitekereza twayitekereza tumaze kubona koko ko ibintu byayo bimaze kurangira tubibona ko igiye gutangira sezi iri kumwe na Sanchez nta wundi muzamu iguze defense se bizagenda bite ibyo byose biracyategera ko Chelsea bura ntabwo kugira bamenye ko Chelsea yasoje kugura nuko biyo tagishoka ko yakwandikije umukino nawe ubundi na rutayizamu yamuterekamo n'abandi bakinnyi bakomeye bazi haracyari kare turacyafite iminsi yo kugira ngo tuzarebe mu by'ukuri uko yiyubatse n'icyo umuntu yayitekerezaho mu mwaka utaha w'imikino Chelsea iratungurana kandi ibifaranga ibi bifite kandi abantu bamaze kumenya ko ifite umukiro ukiri umujene ukizi kuyashaka no kuyashora atari bya bindi byo kugira n'iki ahubwo tujyane mwa Barca Barca ari inkuru y'umuzamu y'umuzamu Ter Stegen bavumbuye baramuva komanda nyagasani. Reka tubanza tuvuge kuri uyu musore witwa Nyuma ikipe ntisahuwe bahu Newcastle rwose personal terms zimaze kurangira hagati ya Newcastle na Nyuma. Ikipe ya Newcastle yifuzaga igwe kitike ahisemo kujya Liverpool yavuga iti nta wundi tugomba kuzana ugomba gukina na Isaac ugwitwa umutoza wabo Edio yababwiye ko ashaka kuzatakisha abataka babiri muri Champions League. Iyo Nyuma na n'uyu mugabo wita Alexander Isaac ikipe yitwa Brentford irasigara gute kuva ku mutoza wagiye mwa Tottenham ku bakinnyi ubwo babaye abakinnyi bangaye batatu ngenderwaho titireri Brian Mbeumo Nyuma na kapiteni Norgard wagiye muri Arsenal hajye ubwo yaje gusimbura Norgard former captain Liverpool yaje gusimbura Norgard musaza ubwo bazajya hora na Liverpool yumva aratekanye koko kubera iki ntago nasa kiwe inkubita umuba imukubita umuba koko kapiteni Anderson ubwo ni gutangira izindi projet nshyashya ku ruhande rw'ikipe ya Brentford kuko bano basore bo bakoze imibari bavugira kuba yakora transfer nk'iyo ngiyo kujya gukina muri Champions League cyane cyane ubona ko ari ikintu kinini gikomeye abakinnyi ubu ngubu barebaho ibi bintu byo vanga umuntu agiye gukina Champions League agiye kugira gute umva bikurura abakinnyi cyane ibijyanye no gusohoka buriya iyo umutoza cyane nk'aya equipe ya Brentford aba adafite byinshi aharanira cyane wenda ngo ari ku bikombe bari mu myanya ya kane ngo ibiki avuga ati twebwe twibereye aba 8 aba 7 aba 9 aba 10 11 12 tugatanga akazi gutyo ikipe imwe ikaza tukayitsinda nta kintu baba bitwaye cyane. Wabonaga ko mu bijyanye n'uburyo uyu mugabo witwa Thomas Frank yubaka equipe ye ayubaka mu buryo bw'ihatarimo cyane involvement z'ubuyobozi apari yo gutanga amafaranga bakavuga bati equipe turayitwara muri ubu buryo. So no kuvuga ngo ahantu umutoza Thomas Frank avuye yarahamaze imyaka 9 Thomas Frank yaramaze muri Brentford imyaka 9 kuva mu cyiciro cya kabiri kuva 2016 mu kwezi kwa 10 aza muri equipe ya Brentford nk'umutoza wungirije 2018 ayifata full. Urumva hari uburyo yari yaramaze gushyira ibintu byo ku murongo ubonaga ko ibi mikinire iyo abakinnyi binjira abasohoka abatoza bagendaga bari abatoza abazamu bagiye muri za Arsenal nta kintu byahungabanya gakinini kuri resultats. Ariko Tottenham kugira gutya ikamukuramo yari isenye 50% by'iyo equipe mu bijyanye na performance wise. Hagiye kujyamo haje undi mutoza mwene wabo cyo gutangira iby'abakinnyi umva nyine niba Thomas Frank agiye bahita babona impamvu zo kugenda nyinshi bagashakisha uburyo bwo gusohoka biraza kugorana. Naho kuri Newcastle kwifuza Nyuma ni umukinnyi twabonye mwiza. Niba za Tottenham zitekereza bakudusa ibitego 3 Nyuma ni umukinnyi watwetse ko ashobora gutsinda ibitego 15 muri champion. Ni umukinnyi igitekerezo cya Newcastle n'ubundi nicyo bashakiraga ubwo ektike bavuze ko bashakaga kubatunga bombi we na Alexander Isaac bagakinana
niba bidashobotse ko tubona ugwekitike undi washoboka ninde, nicyo kibazo kiba kiri aho ngaho ku buyobozi. Bahita bavuga bati undi washoboka ushobora kugendana na Isaac mu buryo bwe ni uwitwa Yovani Bisa. So ari nayo mpamvu nabonaga kuri icyo bavugaga abakinnyi barimo gusohoka muri Brentford itanga indi gukura y'umwe hagati ya Mbewemo na Yovani Bisa. Indi sinkubeshye biraza kwigora cyane kubera ko Brentford ivuga ko ititeguye kubarekura babiri icyarimwe, ariko ukabona Mane asa nk'aho iri imbere kubera ko yamaze gutanga bid isa nk'aho ari iya nyuma ya 70 twavugaga kare, kandi Newcastle ntabwo iravugana na Brentford ku mafaranga, iri kuza muri deal kubera ko bya igoye kitike yamaze gupfa, ariko nk'umuntu ishaka kugira nka plan B ariko ntabwo iravuga ngo dutanze bid yere yose ku meza ntabwo irayishyiraho. Ubona ko Man United mpamvu idakwiye gukora ikosa ryo kugira ngo itinde mu bya Mbewemo, ariko kuri Brentford ngiye mbona kugurisha abakinnyi babiri icyarimwe na Newcastle igatanga amafaranga Mane yamaze gutwara Mbewemo igatanga amafaranga mazima, yego bayihenda yahendwa ariko ishaka gutanga amafaranga mazima ikabazana ko n'abase n'undi yagizana from nowhere, yagizana yazanye uyu turi kuvuga Yohan Vise muvanye muri Loria, nta muntu wari umuzi n'igihe yarahamaze ngira ngo Yohan Isaye umukinnyi muzima mu myaka nk'ibiri ishize, cyane cyane sezishize arimo arakina na Mbewemo nuko bamuvana muri Troye we banazana mu cyiciro cya mbere, barabakinnyi nyine bari aho ngaho kuri Mbewemo yari n'umukinnyi ukiri mutoya cyane akiri umwana, baramukuza umugabo agiye kwava ari umukinnyi ubaye umukinnyi umwe mu beza muri Premier League. Ariko ngira ngo Brentford sinzi ko n'undi nk'ikipe imenyereye kuzamura gutyo igafata abakinnyi bakiri bato ikabagira abakinnyi banini ikagurisha ku kipe nayo nkingi ni ibintu by'amakipe nk'aya ngiye mbona yakunkamo amafaranga menshi igacuruza ikinjiza amafaranga mazima kandi ikagura abandi ba make ikabinjiza, wenda bikayigora uyu mwaka, ariko no muri Brentford imaze imyaka irwana na Champions League nta Europa League irwana, even na Conference League ntijyayo. Kuba yagurisha abakinnyi rero ikinjiza amafaranga ikazana abandi bakiri bato bakurira mu ikipe byakorwa cyane. Mwaka utako tuzareba za atake zikomeye Newcastle ya Brian Mbwemo nako ya Yohan Wissa na Alexander Isaac na Anthony Gordon na Iranga. Manchester Brian Mbwemo ya Nicola Jackson na Matos Quinn. Ariko Nicola Jackson ntibibera umuriro uzaka. Mukinnyi wa Jackson ntibarana Chelsea ya Pedro Neto, Cole Palmer, Joao Pedro na Estavao. Ya baba ntihagendeka. Arsenal ya Victor Gyökeres, Bukayo Saka na Noni Madueke. Cyangwa Martinelli. Benjamin yashyizeho standard y'umunota wa gatandatu. Ugera kitarajyamo iretire muri Capital Letters. Man City ya Harandi ya Omar Mamushi na Ryan Sheriki cyangwa se Phil Foden. Tottenham yawa harya nayo irahari. Kudus Mohamed Kudus Yohan Vissa Solanke unazica umuntu hano iyi Premier League y'umwaka na Brennan Johnson umuntu utazayireba sinzi ntabwo bamuganireyo abantu bajye abaganga bajye babaza umuntu bagana ati umupira hari yindi nibagiwe izaba iteye ubwoba ifite ataka iteye ubwoba ajya Nottingham yamera arikuye bose Nottingham bakirisa udu ntagihari bagiye na Gibbs baguze igoro Jesus ayicikira Ter Stegen ngo agiye kongera kumara amezi ane hanze ngo yagize baka ni ukuvanga ni handi yari yaravunitse umugongo kwa baga yavuye ngo iwaba afite ikibazo cy'umugongo. Nabonye ESPN ivuga ko ashobora kongera kumara amezi ane hanze, ariko ntabwo barabikonfirma official. We ngo yemera ko ashobora kongera kubagwa, yahitamo kubagwa kugira ngo akire. Bigaragara yuko ibyo na FC Barcelona bifite ibimenyetso simusiga Barcelona yashingiyeho ijya kusa nkayo mushyira ku ruhande mu by'ukuri idashingira ku mibare ya Andre Ter Stegen kugira ngo ifate icyemezo ku izamu yongereye amasezerano Ujekchezi niba bibona ko azabafasha n'ubundi mu gihe Ter Stegen biragaragara ko bari babaza amakuru y'ubu burwayi bw'uyu muvandimwe kuko kongera kumara andi mezi 3 cyangwa ne hanze ikipe ntabwo yakongera kubyihanganira biragoye. Biragoye rero yagize ikibazo cy'umugongo
ngo arabara umugongo cyane uyu mugabo ku buryo ashaka kongera kwa papa. n'ikipe ya Fenerbahce yinjiye muri deal yo kumujyana muri Turkiya ariko nayo ikimenya yuko afite ikibazo cy'umugongo ihita ibigendamo gake aravuga ati natwaza n'umukinnyi tujye kwihangana abagwe cyangwa ari twe tumuvura ibigendamo gake. Gusa kuri Barca nubwo irabyumva gutya ariko ni inkuru nziza kuri ko birayifasha kuba byagabanya ikibazo cy'imishahara. Murabizi ibyo bibazo bimaze igihe kinini irwana nabyo kugira ngo yandikisha abandi bakinnyi, bakavuga yuko Ter Stegen aramutse abazwe amezi n'akamara hanze y'ikibuga Barca itamwandikisha mu bakinnyi bayo, ahubwo bikahita biha umwanya kubera ko ngo umushahara ahembwa watumwa 80% wawo watumwa John Garcia na Chesney bandikwa muri iyi kipe ya Barca. Yagize ibyago bikomeye cyane uwo mugabo. Ngibyo bya Andre Ter Stegen. Reka tujye kuri ku nkuru ya